Faigo alikima ngalukuma mfolo tu meja. Kifa usefi beshi a sonde di pasaya so wangano tu be pasana sifua a maipasula. A pe wanyon kubala be lashli bi angawang o masama fu potentially be kishibomo makeli. A tijo janga ide manfu akune fu maipasula fu action faigo mo anga situation api anga sade denki fu chakwa feshi aba a sécurité bika o kishfu taki abala de lashli bi na mobility abe and geiki abe lei tanga abe de son de casque abe fire fanga piste. Ya papa flexi faltan me bali aladin sama fu wilo to me de wan bidio dito a pechi fu a sécurité fu routière na mai pasula você fiye sans passer na mai pasula na son de dipasa en abe de wan taku boskop gi alawi kumoto na mai pasula me den ki tianya li bayin to bika você sabe te wan sama lash li bika ba da ala ofei partia no tunga de sama di ko ta kos be fasama da be de wan ga no to giwi en a famille CFI de ti ki fa obeta kaba da o potio CFI ne en disposition fu mantan ponga den ye epideng sa o man fu ye epideng en fa taku boskop ya yes so CFI to ata mati se de be nya accident to de na data o sutide o CFI kalgado to fu dem fam tempo gen to fam action CFI gawo baka bikana tout ça ma face famille da to no to mitia famille na wambo da we hashi taki mo tempo kali den ga wanga den gadu den begi giden den fam fen wanga wini baka gawo of ko ni wini baka da timbo antak fapshide apshi fa sécurité routière fu mo kone baka da we feti tanga den anti bikada den lanti kishu kalwa téléphone to taki fait nous en mesure pour en place gau da de accident me ka monde CFI winga ko taki gendarmerie police municipale o kali ko toto faut me poser action en place bika atu taki a blom senya ya kondeni na wan bon sanitaire pour fuka ma te ko taki akumoto ni aini afuka sani ni fen ko taka ne chai go do sandem chai go dumo na te ken fule pichi sani da konto wanta so problème plus e fu ya bi blom da isi esa tak fi na fa ya da amle ya changing e fi na bi casque no wanta problème ba ka be na amle ya se vito bikana i sécurité na sécurité venta samato da ala den sande kuna wang da o te ka ko taki abaka ko to de o ko to ngaden ngades ko to da o te ka boskop taki d'entender com da o mail den sama taki o rabi poti action en place fu ala sama mal respecti a sécurité routière na fu nem bon na fu ubuntu te wan sama lash na ala o lashi kaneta ka sama te ka risque manen wa lash na ala o fia lash makande da na wan descendre ko ni mai pasola mo so se fi no wan fa ko no denta ko de foto ma ni mai pasola wa bi te ki den ala den ko taki gan soto mesure d'essayer et puis oui faut corriger des sandés da sommet engade skouto sous préfecture dende ya wabi fulu koto fo masek se ka pishide da aden fulu ko fo mai passo mi hashide to ale stak me ole speki akondo da out makande bikana fo sécurité fa la oui te na faya na le aneti te na casque na le ablom dati na fi yubun na fo ubuntu fo belukoto ata pishito ani mai passo la da agora muito pisten kaba o melhor serve a abison quartier de faia serve a quartier na BD sobun a fode o ko di passar da obekalo ankuto à la mairie anga wa mashkapei di wi hakshi fu tia ko taki en yepi kongiwi fu seka ala den problème de a fode o ko kuto a feda de ensinar de sanguin fu ko taki a fano do juabi esse explique o bacata que abiu como é que a intervenção é joinha mas louco não a taluco a na frente que a gente dá intervenção foi foshi a maquele a com da foshi o tá maquele com da se fulanti da o se cara de psi faia sani fu tá maquele a maconto aí a solto fashi indeto mas o big dance matakte na faia na leia blom e fu tamane na faia ne de que blom na mido na ICF donga ICF mole speke awiti so CF na bikas na le ya blom ikata ma CF ne de gia butu inam kombe gim ta ba de gim butu mi epi mi non na mi fa ancho to japemo
on lâche ces pêches da me ficar tangi baka pa den pikin de abi tina foyal kwa ondo dina mark lei blom me big de mamanga den papa taki wangi den blom fu de lei den ne une ye pe a folo ku ne le pe lanti bikata mani o shidenga blom maganda asko to teke a blom ving da yo kon yo make up puro mana ye pe quem vite senha fu ki asande wan tu di dibi bika a peka de ego a pikino ma controlling da we big den taki ga tangi medena sin de pikingo bai saninga blom ta moment say na be yal fu li blom tina fo yal gota me ataki mas tina fo yal kondo na uma interdiction net de pegar lanti en tout cas mi assez fu mi e fu den sko tu tak de o teki den blom fu den samade o abi fu gida a marti tak me den teki den bika a pikin de abitina fo yal kondo na un danger gen na un danger gida ta samade wakanya pashinto after fragdi me yak shina taki de bolomu sa ukishi fu fustanga yusefishi nataki asana sede kumoto da toki ya norme fu asifu ya sufanga pishna pe fo kona pishna pe non a tout aqui den bolomu kwa kumoto sana se ma usef sabi pe o denari bashkia da wabifu ko ngasana bikana sana emotia san kongo kosbe da apish fan norme e fu fan faut expliquer des normes da faz mucha moyen com you na nyali ba into fu mal expliquer des normes mas so elanga fan chantia den san de com you da me manta aqui o mo actif fu fan chantia san com fu sta o me déplacer ici me abi mina man he bien passage a folo ko fumi moike apish fu a casque apish fu a faya na blom anga den pikinati na fayal guatapu dati una bien koni il faut quand on a danger guerre qui se fait au so guerre faut quoi il faut intervenir dem page faut make mo tanga den bika na langa ftori ani a wiki da bon to page anya konde ni dinashmaite yo make travail den tapu bika a indica den la cité da beaucoup dem page faut da o make intervention den tapu ma den collectivité fui den di ko taki weti ti de ya una man shima den page faut on page bika on aura bien mon fudo o kode o mundo tá o quase que se de tu da o acha folo tak me de passage o make a moiti ma quando a fo big gwe namo da so me so yude ya weke e alanti de ti a konde abi fo make a moiti fo denta carte de boa en dente de kon fa lanti mo mandia feshi fa foluku because me langa na foluku de feshi fa lanti la yu na ala yu na seka o habi fe seka ko bakada ai mo tekting en ai mo costo lanti ma ta carte bo awanta ka de financement de ka ba seka pashi seka réseau la sane da some alanti que fa o tiente de ya de yal de kon o make motif de feshi fu a foluku da tuanta ka o make o sugidama na o me livrer o sugidama a me proposer den sama solution na sama me proposer o solution da bakada lanti kon corriger. Na kora ki agora a sécurité giu esquita aqui a defano luta aqui a foi daqui a para chefe potia fu ralentisseur fu a vitesse fu dessa manhã quando ele sacafu oui a ralentisseur hipe mai pas là mais manta que dentro ma be poti ma dem que me fe rabaden datina a problema dati wanta que ralentisseur de ma dessa maneira ele explica ralentisseur so eu de passa tenes que CCF e sabe o tá com santa aqui so you there uneisha problem tiana de o feshi ma ala den sandi de me poti a feshi na fa sécurité fa la sama ma da so me wabi ukali la sama poti takanga de bakataki mo le speki a wait fa pashi so servi te o le speking o éviter o men sorto problème because so you de denta ka you one oksha mankeri mana wa heris folku ye poti a any problème because chasa miti ke bana la o fieta fa makadenga ibaka na we big taki mo le speki a pishde ok baraga tá enfim